nakon ovih iskustava koje imamo od prije 25 godina, kako bi mi danas trebali biti mekki jedni prema drugima, ma mehled. Jer vidite šta samo na jednom budi sa ovim dunjalom. Evo, ovaj naš učač što je učio suru Duha, kroz primjer poslanika šta kaže? Bio si jetim, siročan, pa smo te pomogli. Bio si siromašan, pa smo ti dali bogatstvo. Pa i ti sutra, kad ti dođe prosjak na vrata, nemoj odbijati. Jer bio si u tim manjama, znaš kako ti. I o blagodatima, nimetima svoga gospodara pričaj. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Govori vola, vidi šta ti je gospodar dao. Jesu te istirali prije 20 godina, 25, pa si se vratio, pa se imaš vola. Pa volite jedni drugi. Vidjeli ste šta je dunjalu. Danas ga imaš, sutra ga nemaš. Eto. A šta? S tobom ide na kraju samo ono dobro koji su uradili.